for yes I am akwa bastranko edeba ABRABO jumedie so I will bring into you another episode ene ye de wo tu kwan foforo kra enu ntimi sro time chuku naji wadwa netena sefi se ABRABO kwanti no na fom na ene and the 1 minute me pesa me catch you say nyame wayewie ai sunsun mu de no wayewie akase bepie ewo nipa ne so manipa nso be hunu no se na Nyankopon kafa wo ho no abem enu ntimi sro ya wo ye bia fa ni miaye kaka Kristo wo mu nti ebefa enanso eyeda sonko awrade wo hyehye na wode amaye mi amidi dwumadie hu chia me midi e de Ohemaa Benewaa ofrem akosia spirit so a misro meje wo so dodo na ene meneme ma me lady Reverend Okyei Baffour ena eba na afi ye de dwumadie nyina ye de ABRABO sanso na me bon ka yenso say ye dem live ewo social media handles ni nyina uremu wo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Insha 104.5 FM sanso na YouTube no Insha TV na samre ye dem live on Facebook inti bomode na share program no fama wunu ye bi na wono nso emomode an wo hwe na ye be bonko modenden pa ABRABO so ye tufu pi na mnim se ye gusu tufu no maka cho sa ABRABO kwantu na ya kwantu a je say wo hye bere wo nkra bia I mean everything eshem ABRABO ni mu ai wuje mu a na che say wa wie